thiru anto milioni 33 ibategete page yetu ya Facebook niyo Wero TV bone kuwati Wero TV digital ni utamba na wetekeka bone nenthiurune yonthe iboe ya nonto botwetekia na nende no withire we scan QR code na ukawata kumenya bura kuweta na mbere nthiurune yonthe ukonie Wero TV na inya kuthikiria Wero FM 96.4 ki Wero digital kana wete ki Wero digital KE Wero digital andeto chiama na kirwaria rwetu rwantuko yerware rwaria wa kwarwegie wako kagaro ya rais kienine kio chethera golf na kiadege irokuchiletie miario wa kaunti ya Meru na Ome ikundi bya kumenyera rera bamwe bakari na tongere ba Meru na Rwanjori ncheke ya Northimenti bakiriana neo amwe nabo kwina bara batiwitikaneria na mubango yoburu atwenda kwitha tugikwa kiewe nawe mutegeri moni ya kwiyariko kirwariaro kiuria gyetugia ntukierwariri kana twikuria moni ya kwiyariko eguru aria wakibwagaru ya rais Muithune Joimenti twemoni ya kukulukira namba yetu ya SMS tena mariburu niyo 23578 na nyametandaoni yetu ya kinyanilia Facebook na YouTube Wero TV na totiri tukwithira tukithoma gicho kiogia kana moni yaku obura ya kwithira yetu kinyila metheneto yandeto ya moya yara tukuthiranirite utuko werwari Yarato kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Primary mweru ire rwarera wa cheme yako ya girete ontuburingethetie kithomo bonene Aditwa 23 kuguraro mutinone yo barabara embu na bwa bonda bonda bagetia mwire yo mwewo Juri nchekena bia mabimwe Korea State Lodge Muithone hore totareria kaumo ka murandi yo Nanturibi etrekia kunyomuma kwa Minister Waritingwebwa mwinge county ne Meru. Teto cia Weru. Ketheka mutegerio Wero TV na nguchokire nkatho chia mwanya no ntubakona kanya gakega gakwatanira batumbetekie ntukweku nithirite rinjia oni betwa wini wa Kinyeru na monanile wetu amathithi otkobwerwari ni morena akiremi ndeto chieto ikambiriria thai akariba wandia rwirwarera iboketie matheta higururia miako ya skuru achia mwingi kuthukanga na rakariba weta skuru ya primary ya Marere na Ndonyuruma kwithira itiagirite inyani ni aritoba kilazimika kwithira bakithomera akwo ibakromba mubunge wa gishiko bunge kimugambire ndekire na watimba rubangi bakithomo kwithira bagiyukumira kana kithomo kithirege kiwantere iyo mwandiki wetu Andeto Gakimutegi notonia mbicha yoyongwa ya buraskuru ikari Kuria primary ya Marere kuma wandia rwire rwarera bori chukuru yethereto gikurukira thina ya irachibi moeng aritoba kithomerira chibia mabati rachibira bia na marumu teke bikarita kigo kia ng'ombe bakiaria bamwe bakari baruga bobono watibone na mono kire arito kwetherwa bakithomagerira chinta bibing na gia kurigaria burunki nyanjira cha gutonya chukuru ikarita cha kuthigwa nkoma kurarito batwayaga nkoma ngota stairs bagukinya te baranda bite korogeri bioro biongo tibi mweshimo na ugure bikarugorwa indikirio gurira chibikarugoro no monge jarugore kenda thithia pian egwikathiria uria kwengo na gugitite toko na itonyinya na beku kukeja kuura kungwa ana mabati jaja jongwa ja tulikangi tinga tubaretere meamburi ande twirigwari MP wetu kakuthithia atia no tuinata class ine ke na makutho
itebira biokarirwa deski ciongwa they are depleted. Na timarere yake chukuria ndonyoroma yatabarikia buru korira china bikira chikimwende kiganitwo na mabati gatigati na gutwikira chibiere na nkiaraniria na kariba gontu gukubaruga bobumanite na gutayanirwo kwa imubunge wa Mugambi Rendi Kiri mwanka chukuru yathira rito na gutigwa na rito batagukinya rito 20 na skuru iyo ngo bukayomitegera urekai Uti mwana wa umba kuthomera guku skuru urethiri. Otaga irasi biongo bigitenwa mabati. Atega kirasi kia twana twere, kingi twana tuthatu. Acha twatega skuru eje, etio kinyanja ana 20 kabwe ina wa urere. Ugo wengwa igore akwina raisi. No kwena makewe mwalimu akiritana kirasi geke, ongira kuritana geke, endi oige Swahili, onge ige chonko. Ponze imetwake botirana. Na atega irasi biongo te abie na mirango kana ndirisha. Ani nyamu murito nya kagete nyama kosa no mbenya kuthunguthira ndiricene na rende rombare ya kariba bakire Mugambi Rendi Kiri twarokere gukira thaa 12 twagutonyithia tene woinano aciari abakorera kaba kananda gakomo anto kwena thiri kanyani ngrokia kiathogetwe aratukura mathunya aratukumenwa kakejo turitira ngugiri akejo tuitira umagitene anto ya tuthithiria maendeleo thai Rendi Kiri tukumuromba ketha iruto amurombe buna muturire maru mbere uma to chukuri kere twakere no ira cibibi aja ana wo ngora itherete no kona chukuri etie na ngete rito batonya ta ngombi gutonya mutonga kunywa roye na thene ira inge aciari bomba guciariria ira rito bagukurukira chukuri no ya Marere primary kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera ndeto cia Wero nyo kambetaga ki Mutegi. Tugieta na mbere ni ati gasagasa ni kuyiretwe kie nyumba ya weka kuya chibitari Embu level 5 nyuma yetithia babonda bonda wetia mwiriji omwe wo mugaro na wendi bwanzia mututigi ura wa kwirire mutinoni wa barabara hugorobo egoro akaunti-ine ya Embu aritwana bo 23 ibaguraretwe nyuma ya bus kwithira geta mwerekera na kwithira egiukuma mundene barabarene ya Kiritiri weta new site abetite music festivals akieba 18 iba mukirete utungatana kwithira bakiamburwa endu batano baikwa chibitari Embu level 5 kwa mukiro utungata nkoloki. Kurai na gisanzama thiini wa mochari ya Embu level 5 vare atwarithia amboda boda mbarecerite mwiri wa umwe wao marauga Peter Mburu aragira mutino wa varavara muthenya wa igoro kivwai mwena wa Kariguri tauni ya Embu aretwa thibitari ino ya Embu level 5 vare aracokire gukua no ati vare riu marenda kumuthamithia kuma mochari ino mamutware ingi. So tukiwa hapa tukajadiliana jeshi yangu ya Nduthikacha tumpige transfer na hiyo usiku. So nikauliza pesa yenye inatakikana hapa ni pesa ngapi? Nikaambiwa ni 600 na 500. Nikaita jeshi yangu tukachanga hiyo pesa, tukaacha tumepata hiyo pesa. Nikarudi kwa daktari nikamwambia tumepata pesa. Akaniambia kijana lazima afanyiwe postmortem. Gitumi kiao gia gwika uguo ni ati guku mochari ya Embu level 5 ndarari aratangikirwa kuma igoro aretwa na uguo makenda kumutwara kuria agutangikirwa wega na vile tulimuleta jana hadi wa leo mpaka saa hii hajakuwa ameshughulikiwa. Si tukasema kama sekta yetu ya bodaboda tukuje transfer mwili yetu tuipeleke pale kwa Gori. No ati ngucanio yumire varia thibitari irenda mwiri wikwe uthuthuria ni ndagitari no ati undu uria atwarithia aya amboda boda matakwendaga. Ule daktari alikuwa pale alikuwa anatusungusha hivi, alikuwa anajua mwili iwezi tolewa hapa bila postmortem ikiwa na OB. Na hao wakatusungusha hivi ndio wakule pesa yetu. Sasa tunasema hivi, si kwanza tunataka pesa zetu na tunataka mwili. Chief amesha sign akasema mwili inatoka. Kidogo kidogo tunaambiwa itoki. Wametuletea paka CID hapa si kama wanataka utuua si watuue.
Mwenari wingi mbathi ya cukuru ya sekondari ya Igumori nĩgĩte mũtino barabararĩ ya kuma Kĩrĩtire kuthi Kĩambere ĩkuĩte arutwa na arimũ. Arutwa 23 nĩ maumĩre barĩa 18 magĩre ndivangio nini marigitwa thibitarĩ ĩrĩ ya Kĩrĩtire na metĩkĩrua kwĩnũka. Engĩ 5 maraĩ na ndivangio njoku matwarirwe thibitarĩ ya Embu level 5. Cukuru ĩkĩbĩtũka yaũka yambĩrĩria gũswing nũndũ wa ndaka gwĩswingĩte nĩguo nona no akwa yakwa ngĩna mama ciana ikĩrika kugambu anathi tukĩrika kugambu na tũkĩvinyora kuona inyora nĩkona ethera ngari nĩ yakwa ya cukuru ya Igumori na arimũ marekundarĩ na ciana ciana imwe ciaumĩra no itinaumĩra mũno. Guku ekari a mwena ũyũ rĩu makĩvoyaga thirikari kũthondeka barabara ĩno nevenya nĩguo kwĩthema na mĩtino ta ĩno rĩngĩ. Ngĩripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Mũciri. Ikundi kimwe gĩa kũroba njũri ncheke ibaichie banĩtie na mũbango yo wa Kibwa State Lodge dene ya mwitho yo imenti ankiama ya Pan Africa Climate Justice Alliance na Green Belt Movement ibiwete mwitho yo watine rungura wathani bwa thirikari ya Kenya Kwanza inyabo bakiriana na wakibo ankolokia karibu retu inyabo kwithira beichumeria kureana na mwitho yo nkonga wa kwa State Lodge. Mwandiki wetu wa Ndeto Muthuri Murioki niwe winacio ikinya. Bamba kuroba njuri ncheke kumaja nothimenti na riba chumiritie na kuthambagishia baniria na rorero rwite na mbere na waka State Lodge golf course na inyake ni kiandege bakiuga bo batiko na muto juthajo kiringithwa mwito jweto jwa Meru mono nothimenti jugatonywa kinya inchi imwe utobu yotonya mwito na jeto tutiuritwe ura tukwenda mwito jwetu ijwetu kinya ketherate miunda yetu imwito jwetu na tuinaki ya kuga mwito jwetu tukaringithwa no ntumitira ya ndiku mete mikuru kurukia miaka 100 ene mwito nkonga irethwa ni mutuma irethwa president Ruto agatema mwito jwa nkonga Ruto muromba na heshima iyo tigererwa jwau na kenda twetania na mbere nkurukia iyo tigererwa no weja gutema mwito jojo batu kinya roji ru turetera thina na no kumenya nteto au ukenda ukaraje ko titongeretie antu ukwenda kujine wengwa na tutikwenda siasa akiwa kuambikana thirikari newe borie bakaba ithaka bingi birebyo mbotumka kingo geje Meru ina ithaka bingi sana bya kuthithia gorof bya waka sete amine lounge ire kwenda gwakwa twina ithaka bingi bya gwaka airstrip twina ithaka bingi bya kumithithia mwito jukaringithwa so njuri ega konsotwa yonania na ara miunde gwire ne karitirwa ngugira thirikari yetu kwenda kurita tuti upinga na thirikari tue gatukuga au gukaringithwa ni thima bietu na manto jetu jara wega bwetu bora turi ja bumaga au nto jabubu bakigwata mbaru ni kundi bya kumenyera rera ni Pan Africa Climate Justice Alliance bakwatanite na Green Belt Movement bakiwa kire kuonekana kithirikari ya Kenya Kwanza mito iri gwatine muno na sheria ebo akurukirie ya 56 3 weeks ago in draft ni gitonga mugambi kendra ya thirikari na KFS rutha ro kuthithia na mithu uro bakwenda eu ni unconstitutional but when a Green Belt Movement we are challenging it tuhame challenge court na mbere tukinyau turenda wakikisha mithu wetu ititongwa nontu itukumenya court ikabwatan this illegal law yasinikirwe ni gitonga mugambi na antu bangi baraba kwenda kuia mithu yetu batukurukiri ithirikari ira ya ngatili ya UNDA. We need to see the EIA, the Environmental Impact Assessment.
We need to see it. We need to know what impact will this new structure have on the environment. Also, we need to be certain what kind of land mass are you people taking out of this forest for the construction. And finally, is it a must to build these facilities inside this forest? Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutilejo Kangangi. Kugina kuni ati urawari mubunge geshigone bunge gyatiganisti gechonge kabeabeane kirimpene ni abitha badisi yae kabeabe ringanithwa na kuigira aguri bamunda nkolokia milioni 56 mwangatha iyo chonkoni burona ni kesi ya wendia wa plot ke onjorethia ukulokira kambuni ya Diamond Properties mwakene ya 2016. Wari mubunge wa tiganisti mwakene yo 2017 mwanka 2022 Josephat Gechonge kabeabea na ikirimpene ni mabitha barwangirwa DCI ikira kabeabea kuringanithwa na maete ya okora uriba kithaka ya nkolokia shilingi milioni 56. Yambare kulingana na chonkoni reko nania wendia bwakeni kia makinya 50 negana ukulokira kambuni ya Diamond Property ya yodi PM wakene yo 2016. Athogori benda kurira kieni kiu mamilioni ya mbeche ndunyumene bamenya kithaka kiu ikithamiritwe antu bange kana kugawa gutina weru bawata kana kumenyethwa. Nendi ni wetero chonkoni kumwithika na weka uma werune. Wini wa Kinyeronde tuchia Wero TV. Tugeta mbere ni ati wakili Mukari Muriungi na wete ibari ya retwe ni burama janji badhato baritire ya mbare kwebelweti ne kwa Rigathi Gachagua hari wa koti neretikireria Kyoto kuthikirwa ni seneti kiunirwe endu balikithia kwebelwa kwawe nongelete kithurano kia 2027 gutamenyekana buru kethira no arwirete akioria nende koti nene kwethira kiruta mwerekera katiba. Mwandiki wetu wa Ndeto Mutugikare no kulikithia riboti. Nyuma ya igambara kweberwo bisine kura wa RDP Rigathi Gachagua kugitwa ntuko imwe kurukite njanji badhato bagitikanire na mbunge ati Gachagua neberwo bisine ora kwagirite kinya kethira ne baragambire ati watho ne bonero bakura kumwakanya kake gakagwitetera na bauga mbunge ya seneti mure chiringi milioni 50 na ndiakiareria untobo wakiri Muriungi na ugete ugambi bibono kabo barigaretie akiuga Gachagua arabatiko akioto kia wantu ne akorwa munganaji wa mbesa akiona ni akorega kunganirwa kwawe ni ugambi bou so na ndere kumwa mbecha na then akogendere kwa impeached na process ira kethe yatathingatire sheria rebati then kwina gintu kingi kire court chetu tukuona ja wa courts the independent na executive. On the face of it, tutegerete judgment you. Ni kuona na clearly it's not a normal judgment. Kuruki wa Kiri Muriungi na ugite kuri na wirigiro bwa koti ya biro. Kwa Gachagua Kyoto kuringano gambi bravo raditurwa ni manjanji bau badhatu. Kithara process ira ure thingatita thingatita sheria yabati kwa quashed. Eka ito buru watu ka impeachment ira iriko. Na so Gachagua ne tete court of appeal to do that appeal na ngwete ya na very high likelihood ya court gwete Canadian no ntolinde court ye ira muthikirite nonete ati let's chawiche unero mudiene wa Kiri Muriungi na ugite monkira thaiji guti kumenyekana bwa kethira Gachagua mba kwithira rinde bene kithurano ne kya mwaka 2027 na akiuga ni untunte tweje ne kwingichania koti nene burune yabati kweja na mwerekerane jode kundira motongeria beruo bisine na njira tau ya Gachagua. Supreme Court ya jana advisory opinion is very clear nonto itona nya Chief Justice akiuga impeach tumba kurungama na ngekwe na high court judges bakuwa mtu no warungame so that controversy ne bati kwa settled na ale bati kwa settled at Supreme Court through an advisory opinion. Ke report rande to shawero reakwari etwa ne motuge kare
Kathoshe mwanya muno kiwe mutugikare na kiwe mutegeri kwithira witite mbere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogoka nini noende mbere twithira tukinogoka nini kurikania ati kiuria gitu gentukirwa ritu kuritie mauni ya kuyariko igurore wa kibwagaro ya rais mwithune jwa imenti tia mauni yaku okulokira na mbeto SMS tena mariburu ni 23578 nyuma kaita ate kuraya tukethira tuchokira na riboti yegie akariba thwana kwithira bakiariria mubango jwa ukolea yutongeretwe ni urawari gavana Kawira Mwangaza Jumapili nteriu na arakwa kuyirirwe gasa na ndo nyuma kaita ate kuraya ogeta kuraya. Athondeki batiataira bia mabiringwa bambairia na mathithio meaki 10 mithiru Weru TV ni ajukirie itagareri nene Meru nyumene ni twikite kajugeti kikwa kunthe kiri umenyithania mwago na kinya kiri kugwatania antobetu Weru TV ikieza na ngono chietu na Raino Mabati itwaka Kenya ibati kwa bati narua Raino Mabati ni to kampuni ya kuimba irani ona mbemwe ntereji cha Mount Kenya na ni etongereti kiri uthondeki bwa mabati cha Kinandi ndene Kenya kuma kiri muthemba jo Germania Tile, Espana Tile na Jamii Tile na Raino Gypsum System mabati chetu jathondekero kiwande ni yetu kira kiri kithoka Meru ni untu Meru tiguntu kwa wonjorithi yake Meru ni njagu wetu kiri Weru TV congratulations ni uchamba bwenu bwa meaki 10 kiri wandiki bwa nteto nkatho kiri amberiria aki na ejani nteto na ngono barabo kiri teritora Meru na iguru Raino Mabati kinyaturi na rwangirungi kitengera na itukugwatanira na Weru TV kiri gukungwira meaki 10 ochamba bwa ndiki bwa nteto. Happy 10th anniversary Weru TV 10 mwechete riungira kiwanda gietu gikithoka barabara nero ire gwita Isiolo kana uringe thimu kana utume WhatsApp kiri 0740229609 kana 0729628199 Raino Mabati, do it best on top. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay!
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yeah! Yetu sako nutu tutongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724 114 444 kana oriongera rwangirwa turaro rya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora manamlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana neleleke yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila bandu vantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Gakwata ogeni orengie mutegero Wero TV na kathochia mwanya no ntubo kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu akumane na kiuria getu kiratukuretie ntukwerwa rimoni ya kwiyare kwegururia wa kibwagaru ya rice mwithone enjoyment akwena jamwe ya maoni yarayomba kwithira yetu kinyila methene tu ya ndeto na kethira nkithoma no kwe muno ruterene ro Facebook mwendwa aida ariwa it should be constructed 100%. It is a development in our community. Mwenda akawa the construction is okay, the place they want to do is not. Boys akawa first we know what they did to Aberdare Forest, Gong Forest na Mau Forest. Enwe Alex akethira kiandika antumiria wenda yakawa the issue is location not in our forest. Secondly, 200 acres is a big joke considering the other state lodges are around 5 acres each. I think of those who depend on the water towers in Meru and Tharaka Nithi. Perhaps you don't, but other millions of people do.
Mutugi akawa wamejenga duo Karigis Way, Meru, Level 6, Gakromone Market na Kambakia bypass kwanza. Aya, ita nambere na kwithira wetu amoni yaku okulokira namba yetu ya SMS tina mariburu ni 23578 na nyamitandao ni yetu ya kinyanilia rutere ni Facebook na YouTube na tatiri tukwithia tukithoma maoni yaku oburande tochi yetu iweta nambere. Togieta nambere na ndeto chietu ni ati uraware MC Award ya Kithe Steven Turibi etrekia na nyuete mumayo tungata nyuma yawe kwithira akiongwa mauri na ukulokwa ni mbunge ya kaunti ya Meru. Nendenwe Minister Wariti Ngwebwa Mwingi ndeni ya kaunti ya Meru. Turibia ayoketi ya kanya ka wakili Marias Maranya. Ni maritora kwithari kurukite muthanju wegoro ni mbunge ya kaunti ya Meru na intoribi eterikia muthanju narua no mbete kunyitha muma ni gavana wa Meru ni kendajo kia kanya Kamere Sumaranya urobutire ngugi ari minister wa watho na Wariti Ngwebwa Mwingi. Eterikia do solemnly swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the county executive committee member of legal affairs, public service management and administration in Meru County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. That I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the governor of Meru County. Antona wetirikia agwe na witikio bunene muno ategate thirikari mutuma nikende kinya ombakethwa akithuro jairi. First 100 days adoe bambulire na doka buja ndabera 100 days ndenda mark my words governor did the research ya popularity thirikari nati anicho yili uchoka busy after 100 days you know what going to say no the only ile kuira ukwenda na chuche kudeliver yeta boya because it's na only I'm very undoubted we be kwa undoubted situation yote ija simply ndabele only I'm serious at camouflaging ndio kwa kao visa ndio yazaza nkera na kile kuja na kukaunja so kile muntu kale mata munja ilia eno kwa ngana yenga ukilija baba kale mato mtuku kwenda kile wata ingi muno ndio to only neta kamera na bele kubidia yito wakana yobo yite. Gavana mutuma kiaria amana tongire bangi abakira ke bataka hitaka ni gutigira mumeru agwitira ngugiro ko baterie na muntu onde thwa kita ngugi akuna gitio. His Excellency tijora wa karire gitare mwe antu ba moretero thirikari na tuje kinya ba umbite tutaba igwa miru ichi ni antu tuonere ba ja thirikari na antu ba ibo thine thirikari. His Excellency kera muntu aretia ingodi father kana boyfriend kana godmother manchanja karionara ejana itebugi. Your Excellency Mutomboga Aninu Broom sweeps clean. Anatoga Kauga and all the broom knows all the corners that need to be swept. Naena Jeria at the Tanto Iterekia I know he's going to he's going to hypnotize. So the end of the new rocky bear, who can collapse. Hey, there collapse. In your room, you're the Arab Pide, Kibe, Raga, two collapse. Okay, I will do an email at the other. Ikibe, Rakira, Riki, the other. Collapse in I took Rom Berapoya now then. I wish you well under the highway. Muthuri Murioki, Wero TV, Mutile Jokangangi. Kongina kuni ati wakili Mukaria Riongo na ithirite agitariria kana na ithirite akimeneria mantu yarayonekete kwithira yagita na mbere kaunti-ini ya Meru. Iriboti twetete na mbere na kuthiatira na twatiri tukwithira twikunenkeria yo twithire tugieta na mbere na ndeto chietu nara maitha yonekete kwithira yakiarirwa ni mubunge wa gishiko bunge kia Gembe North Joseph Twerwaki na mumenyeririra mithika mzalendo bakiwa mpithukiro che maitha ntuko yeguro ira chironekire kwithira tietiera muntu mwatete uturo
na bidhaa wokarieti wana ngurario chia mbolobolo baile babari wa mpitho kiro ni batere kwithira nende achiechwero ntaira no ntuichiotia akari na sara inene. Wale mubungu agishiga ubunge Kiegembe North Joseph Eruaki leo ni umirite na kuthina mbere kumeneri wongere kubwa gibo ikari entere ino ekijaga nyume mpitho kire maitha muthinyo egoro na ile latigire mtu mwatete moyo. This system nata kumba twekete kubokaria small thing nata kutumba kureka wamba buendelea. We must be told the truth who is behind this game nata game kutwekete dire wambe. I think this issue of insecurity should be taken seriously. Na wamba wa castle rustling, na wamba wa kuya ngombe, na bunduki, ubiri totalo more than it, robbery with violence. Antuba tubirite ko elenkawa. Kulingana na Eruaki oturobwa karibantere ino na bulabu manaje norime amono rethi nibuinyele kitanene kuma na mpitho kiro ino na kagitane gakinyite kathirikari gutomera itengo jonde jawe karia kenda kuthiria thina ino. Antu batena peace embe no the antu bamenyera urethi no uremi bukona wa urakoko karangi kimera kia mera ikyo tutengemea kimera kia mera beine thukire biashara mera ne thukire antu abanginye ibathambire bingi antu batengemea no urethi na bwantu bakuiwa ngombe ira bare thacia ikuthira. Thirikari ni tumire masinari yondere kwendekana emye ni bibi kura bingi nene Embe North. Manto wa kuendelea Embe North ti manto wa kawaida. Wambo babu kuendelea ti wambo wa kawaida. Na ndi noma kabisa thirikari yetu ya Mheshimiwa William ina ability ya kuritia kukaria antu wa Kenya. Suni kuromba agents wa security. Agents wa security bongwa baite to the bottom of this issue. Belewe thina ni bibi kurabi ingi. Amwe no Eruaki ni enyirito bataruba thirikari kongere tubia polisi ntere ino amwe na polisi ba NPR. Na eriri ingi no tuburita ko thetwe na kambi kuburita ko thetwe na kambi na thirikari. Na nyethe NPR bongelo NPR kendo kaya bwethe sawa sawa na antu baibwa secure kuringana na maoni yako muntu awangwe kethe no aingwe ya interior na ritengo interior properly. Baba ingwe okariba karibu boya baba karazia na bogethe kabati facilitated borisi bara nas kariba burete guthe facilitated kenda bomba kurita ngwe okariba burite na muntu awangwe the president yakwa muntu ngwe kethe president yakwa ngwero ai militeo ritete ka inya te kurita nusu kethe security burete guthe security nante mnyane hata ngombe yomba kuura ne kaura ngombe tika mbini temnyenya mbuni na hata siomba kuura ikaura. Amwe nogo kagita gaka mwana siasa Mithika Mzalendo ni auriti thirikari gwa kagarini ya rais nterino jina wagibo ekele kende kuthiria thina ino nkirukia gwa kagarino muitonu wa Nkonga bitu kuromba antu atweta kuita mwithu sio state lodge ure ite akwa nare kethira imbafa zone nara kwina antu bakurawa no tuino ba tukaraza cia kwanja state lodge either security zone kenda bamea wita kuinga maitha yo yakwe akathiri ya Meru. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kongena kuni atia kariba thoana ibaritete maoni yoko ni mubango yo akawera mwangaza yokolea yura yuetire na mbere ntuko ya kiumia arandwa ya umirere na ntukathumba barethira bakigurarwa kariba ibakumeneria ndionga ibakiwa makareka ya kuyira wegi tareonde kawera areta okolea ntere ibawete bobo akarikaringi bakethira bakiambiriria kureana na ndionga chiakie. Amwe bakariba kuma wondi ya thwana giciko bunge atigane West bakariria ndiunga ya ura wari gavana Kontamiro kawira mwangaza erare ni ontiga Jumapili kiri mutaratara wake wokole ntere ino nara nyuma ni nkuvani yombere kwegwa iyuka muchemani ni uyo na ntu bamabati bagurarite bakuma thwana ibameneretie ndiunga enu bonene bakiwo ntu butabagwire kinyanini na mama wetu nweka wira arutulania ntu bakuya kura ntu kwa thwana
aire ni waesi ko ya tia ya ora tu re ko ora antu kendi ko ngwa rwami mwasibu wa nchimu wapo tete yako ya kura thira tu batwana oke thira antu barura wa kinya methambo yonthe tangi murume toka uri atire tebo toka romba kuro mundu kaka ndie sera tia we no ni ngo iraritete bali ya mwana aretha yanko muginya sitare no te muntu ansugulika kana ndiatira yani mwana mami thaku matharike amami no kawira vendelete nyako aria endi muntu nkua biaretete indu aretete athwana nara kagitani waku barombete kagwira mwangaza kwithagirwo ari na gitiyo kagita ka kuriunga guntu mwanya bakimurio kaya kwiwa tichenje mituo yake atigagerio kinya athwana kairi kawira mbichera wa ire ane athwana ntukwira ya limoro etabu ipio etatuwiririe ukaria mwekuru tibwo twairigirite wiyo ukario ni untu mwekuru no akiao kawira tuo mbere kwi athwana ibaba ingi bayete baje kinya president Ruto wengwa na ete athwana na akaithira kwina peace twamwetera tutamuruma kana twita atia kawira buruburu okoro kinya athwana kia kwethira okia kwethira owe ore ya na ndwa ya utoritharike na utenda kumenya baraba ora kana batiura wa awe akua banga korira wetera athwana na bathwana baumizika urare rera kurira kwenda we orera chaimenti kana orera cha athwana rera umizire ana babetu kirima ntumegenie na mirandi yothi na mbere gukurukira MC wano jimu choya karigwa bakuma athwana batiagite kamugambo gakwire MC wao batu twira jimu iboya no tumbere ne turona customer to ito agiro bokumya risabu customer to akamata eta atuita mbecha no tutamukinyithia ara kwitite batu twaritango chalamu na bangi upaka pikipiki apotete bra kapoti kijia weta kwa MC urari ko uratiete kate bukutetie MC wa eko atempathu ndi mwikari wa athwana na mbetethete pikipiki nkurukia miaka 17 neoma mbukumerete barabara na ichionthe kuma chanjiririe kubwethwa maramu ye aya kamenya minyoku woro na yatikinya wa kinywa lakini mwasimi wa njimu ngwera kurita maramu era utura au manto ne barabara irutangu wetu kerekana kene otwetete anto ange na gabato ari asa karethi nawe njira ingi ngukwera wewe kwa no yete ntichimbi watiere nyuma bila weyete kwa renge ochokia tote kwenda ochokia athwana ra yare turenda batu athwana yete ambere kiri potera ndo cia weru kumantere cia athwana giciko bunge atigane we simbita wa John Thiga Katha cia mwanya muno kiewe John Thiga tugite na mbere ni ati munini wa rais kithure kindi kinawite mibango yotetheria nthiuru ya hiti ne akonania ati nthiuru ya Kenya imustarine yo mbere utira kwina thiri kima nthiuru ariwa nthiuru ya Kenya ni kuwata mbaru kunene wa KBCA United Nations ruterero Nairobi thirikari ya Kenya ikilekera mbecha baribariki murandi John Koloki na wete UN awetikiria kunene yo BCM chine yo Nairobi ni kuonania kwina wetikania bunene oya buratu kuwata riboti kumaki mwandiki wetu wa Ndeto Nelly Kithinji. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na ugete nthiguru ya Kenya igeta na mbere kugwatanira na United Nations kana UN kirikionaniria gya kugwatira thiri. Your Excellency, Kenya pledges its absolute and unwavering support to the UN country team to ensure the resounding success of the 80th session of the General Assembly. Na ugete thirikari ya Kenya ni kugwata mbaru kunene wa KBCA UN na kinya kurikira mbesha baribari. Kenya has demonstrated, Your Excellency, its concrete commitment to this vision through its robust support of the ongoing upgrade by the UN of the UN office in Nairobi. And I am pleased to note that the ongoing $340 million UNON capital expansion project has also been supported by the government of Kenya, so that as you modernize, upgrade, and expand the facilities of UNON, the government of Kenya has invested local resources
to a tune of $1.1 billion into matching infrastructure. Nkuruki akiuga nthiguru ya Kenya gutetheria kirindwa ya nthiguru ya Haiti ni kionaniria kia kurikithia thiri ya kima nthiguru. Beyond our continental borders, Kenya's leadership in the multinational security support MSS mission in Haiti is a testament of our proactive contribution to global peace. Kenya leverages this experience to strongly advocate for predictable, structured, and mandatory financing mechanisms for global peace missions and urges the international community to adopt equitable burden sharing framework. In mitigating these contemporary threats, Your Excellency, Kenya highly commends the UN's deployment of peaceful alternatives under Chapter 6 of the UN Charter, particularly reinforcing the value of mediation through the good offices of the UN Secretary General. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakithenchi. Kathocia mwanya muno kiwe Nele Kithenji kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chieto chia wero thaa 1:30 kurikania ndeto na njire kinyanirite iwona chiringa boya thaa 3:30 na mwandiki wetu wa ndeto Dorcas Karia Noende nkurikania nyuma ya kaitati kuraya mwandiki wetu wa ndeto Nele Kithenji na chokerete na mubango yua muremi saruru kuyura yonekete nende kwithira yechokera na mururumo yo munene nyuma ya kaitati kuraya ogeta kuraya mbeto awini wa Kingero na mwonanile wetu wa mathithio utuko bwa iruare aukari amorin kiremi ithira wina kaitakia. Eje ni Wero TV.